I poslije me vraćam novu epizodu Minecraft Hunger Gamesa. Samo jednu sekundu. Evo me nazad. Pravo, veliko je ovo. Evo počinjemo, tako da, opa, la la la. Samo jednu sekundu. Tako lijepo. Ko si ti poletio? Dođi, a ti ja pokažem kako su da. Kaki si ti Freddy? Dođi. Ja ću prvi kill kako vidim napit. Dođi ko da vješiš. Dođi, pa kad ću više? Eto ga, na. To prvi kill sam, ili? Ota. Uzmi ovo sve. Da ja malo pojačam. Tako lijepo. A sad to malo pojača ovdje. Dođi. Ha! Jo, ne dam se dole sad ići. Što je ovo? Ja znam da unutra mogu ući i nikom na kraju ne može uhvatiti. I znam kako mogu ući. Čekaj, znam mogu da uđem. Fuck, ne mogu. Lala. Hej, kak... Jarane šteta. Pogledaj ti. Hođa da okrugliko. Baga mi. Ja, naučitavam se. Dođi. Hej, jo! Da, moj brat. Fuck, hvala ti puno. Nesi ti sa mnom. Mislilo bolji od mene. Koji je co frik noob. Dole sam. Stvarno mi je puno zdravlja šteti, tako da... Idemo. Nemoj bježat. Nemoj džabat je bježat. I'm sorry, exploiting. Come right there. On mi se alza tima se nikada. Još sam špetera sam, nemo vjero. What the fuck? What? Prijavi se za drugu sezonu i opet ćeš... Čekaj, prijavi se za drugu sezonu. Alright. Kako se... Što vi pričaju? Kako vi igraju OHC, to me zanima. To me zanima! La 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 la, nemam torte, ili...
Nope. Šteta. Velika šteta. Idemo u centar. Nadam se da nikog nema. Da, evo, timeri. Još usput timeri. Ne. Koliko nas još ostalo? 5. A daj, stvar nije fair. Vidio! Eto ih. Da li su ovi timeri usput? What? Wait. Jao, kako sam ja... Jao, meni. Jao, meni. Nisi me valjda vidio. Nevjerovatno, nevjerovatno. Nije imao mnogo srca. Tako da si... Tu! To je bitka. Nemoj mi sad. Armor da mi nestaje. Skloni ove stvari koje mi totalno ne trebaju. Ove torta mi treba. Ovo mi treba. Full iron. Yep. Full iron. Napokon. Full iron. Kako doći do gore ako imaš teleporter ti imaš sreće. Ako niješ, niješ sreće. Kao ja. Sunny cake. Shit, shit, shit. Nemoj pa. Nestaje mi ono, koji su bugovi, lagovi šta već. La la la, la 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 la. Ovdje sam glavni i ubio sam dvoje nevjerovatnih. Pa bili su u armoru, to je točno. A ove najbitne gluposti. Ne trebaju da sticks, tako nešto slično. Ja išta pokupit. Kako da pokupim ovaj dijamant? Čuj ovo. Saš ti je čut. Uzmi te dijamant. Nemoguće uzeti taj dijamant. Što da radim? Ja znam. Uzmi ove dijamante. Čekaj, na inventori me zezabao. Kaže da imam, a nemam. Viš? To mi je mjesta. Jesno. Šta da radim? Sad bi on napravio Diamond Sword i odmah mi nestade. Vidiš ti to? Samo da ti nisi neki... Ja sam malo lagi. Ja malo lagam, a? Doći. To. Ne. Ne, fuck. Pa. Aj, dobro. Ti šo. Tebe. Kad ja dođem. Ode on. Ništa, ljudi. Eto, vidite.
I to je bilo to od ove epizode. Ako je slobodno ostavite like, share, subscribe. A mislim i u sljedećoj epizodi. Ćao, la la. Cijelo sam ja. Ćao.